Кметот на општина Цариброд Владица Димитров и генералниот консул на Република Българија в Ниш Димитар Цанев вчера подписаха споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект придобиване на линејка за нуждите на здравниот дом в Цариброд. Новата линејка ще бъде оборудвана с модерна медицинска апаратура и ще подобри предоставянето на спешна медицинска помощ на цялата територија на општина Цариброд. Финансовата помощ е в размер на 109.230,24 лева и отпуска се од Министерството на външните работи на Република Българија чрез програмата Българска помощ за развитие. Вчера в учебниот центар беше организирано подписването на договори с 15 бенефициенти на средства од оборотниот земјоделски фонд, којто е создаден с цел насрчаване на селско-стопанското производство и развитие на селските рајони. Конкурсот се осъществява съвместно од Регионална агенција за развитие Југ и општина Цариброд. На подписването на договора присуства членот на Општинскиот совет Драган Манчев, којто в обращението си към бенефициентите подчерта значението на тази програма като инструмент којто мотивира млади, но и съществуващи производители да останат на село и да развијат производствениот си капацитет. Пред Агенцијата за регионалното развитие Југ на събитието присуства директорът Драгана Стојановиќ, којато посочи, че револвиращиот модел, базиран на принципа на обновјаване на средства чрез исплаштање на заема, позволява дългосрочна устойчивост на фонда и непрекъснато подпомагане на нови потребители. През изминалата седмица на територијата на округа се станали 8 пътно-транспортни происшествија. Едно лице е получило тешки наранјавања, од които покасно е починало в клиничниот центар в Ниш, соопштиха од полицейското управление в Пирот. В същия период са контролирани 932 водачи и санкционирани общо 245 нарушенија. Компетентните апелират гражданите да спазват правилата с цел повишаване безопасността на всички участници в движението. У неделю je u Skoplju održano međunarodno atletsko takmičenje. Susreti mladih atletičara iz Pernika, Skoplja i Dimitrovgrada održavaju se drugu godinu zaredom. Kao i prošle godine, susreti su održani u sva tri grada, rekao je, gostujući u programu Radio Caribroda, predsednik Atletskog kluba Balkan Aleksandar Markov. Ove godine, kao i po dogovoru, kao i prošle godine, održano je najpre u Perniku 22. marta, pa smo bili mi domaćini 10. maja i sada smo gostovali prošlog vikenda u Skoplju 1. juna. Učestvovali su 10 članova atletskog kluba, podeljeni su u dve starosne kategorije, mlađi i stariji pioniri. Osvojili su 16 medalja. Možemo reći da se dobro pokazala ova mlađa grupa, to su početnici u atletici koji treniraju možda godinu dana, neki možda manje, i pokazali su da na njih treba računati i da će i u buduće postizati dobre rezultate, tako ne treba da brinemo za one koji će naslediti sad ove malo starije. Učesnici atletskih susreta u Skoplju takmičili su se u nekoliko atletskih disciplina. Trčalo se na 100 metara, trčalo se preko prepona, zatim skok u dalje bio, bacanje vorteksa i na kraju je bila štafeta, mešovita štafeta 4x100 metara, gde su trčale i devojčici i dečaci zajedno. Najbolji i najuspešniji bio je Aleksa Mladeno, on je osvojio 4 medalje, zatim dobro se pokazala se i Lana Petrović, ona je uzela 2 medalje i ovi mali su svi, osvojili su svi medalje, tako da su se iz Skoplja su se svi vratili sa medalje. Pokrovitelj ovih susreta je Asocijacija za razvoj sporta na Balkanu iz Sofije i oni su to zamislili da tako bude u ta tri grada, u te tri države, u Republici Bugarskoj, Severnoj Makedoniji i u Srbiji, i mi smo ti koji predstavljamo Srbiju i mislim da smo dobro predstavili se u ova dva takmičenja prošle godine. Prema rečima Markova, susreti mladih atletičara iz 3 susedne zemlje naredne godine bi po najavi organizatora trebalo da se održe u bugarskom planinskom odmaralištu Боровец. Утре времето ще е предимно слънчево и горещо с слаб вятър с променлива посока. Минималните температури ще се движат между 12 и 20, максималните през деня от 30 до 35 градуса. В Цариброд утре ще е предимно слънчево с временно увеличение на облачността през средата на деня. Вятърът ще е слаб с променлива посока. Минималната очаквана температура 14, максималната 30 градуса.